Miña nai sempre di que o silencio da noite inspira a coser. Nalgunhas casas, para dormir, as persoas contan ovellas. Pois na nosa casa, dende sempre, para dormir, contamos puntadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2.